Kitabu cha Nyakati ya Kwanza mlango na mrongo 2. Daudi anamjengera Bwana kijajo cha kwambosera sadaka. Ndo Daudi akiamba, handi hokala nyumba ya Bwana Mlungu. Kiza handi hokala kijajo cha kwambosera sadaka za kocha kwa Israeli. Matayarisho ya kujenga hekalu. Daudi aliagiza kwamba ajeni osmario kalama na ishika nchi ya Israeli majangwenga kula kwao watagula asongea mawe matayarishe mawe ga kutonga kwa ujenzi wa nyumba ya Mlungu. Pia Daudi wambaza juma vingi sana ili visanye misumare kwa utu wa yo miriango ya mbiviri na vigware. Kija kimboza ngandu nyinjiro kada hata kaidi makupimika na mbao za mere zilizokala zikazitalika. Kwani watu wasidoni na Tiro mare ambao nyingi sana za merezi kwa Daudi. Daudi akiamba, mwanangu Selemani achere mtite na kana mazoera ga kazi na yo nyumba ya ambayo ni ajengero Bwana. Ni kalembizo sana na yo nguma na kumanyikana kazi nchi zose kwa vision ndeihendera matayarisho. Baada Daudi akaenda matayarisho manjika bila kufakwe. Gonya kimwiha mwana Selemani akimlagiza kukala mjengero nyumba Bwana Mlungu wa Israeli. Daudi ngomba Selemani, mwanangu, mimi nitahenza na moyo wangu kukala nijenge nyumba kwa utu wa jina la Bwana Mlungu wangu. Ela neno la Bwana likinzira kwamba uzamwagamila tominji na kupiga kondo bombomu kunda jenga nyumba kwa utu wa jina langu. Kwa kukala uzamwagamila tominji mbere zangu zulu za ulimwengu. Lola uzahala mwana ndiye kala mtu wa dheri nindampa dheri na mahadhuye pande zote. Kwani zinare zindakala Selemani na ndaipa Israeli dheri na kuhurira wakati wa utawaliwe. Anda jenga nyumba kwa utu wa jina langu, ienda kala mwanangu na minda kala babaye na minda imarisha kihicho cha enzi mo Israeli hata kare na kare. Vikara mwanangu, Bwana nakala unga nawe ila ufanikiwe ni kuijenga nyumba ya Bwana Mlungu. Herazi jone na zuluza kwako. Bwana na akupe hekima na ufahamu ili ndio kupa mamlaka zuluza Israeli. Igure sheria Bwana Mlungu. Ukigura malagizo na sheria ambazo Bwana amlagiza Musa kwa utu wa Israeli undafanikiwa. Kala na nguvu na ujasiri, usogohedu kubandika moyo. Nitahenda hadi sana kuika vitu vya nyumba ya Bwana. Talenta 1000 na mwenga za dhahabu. Talenta milioni mwenga za fedha. Na ngandu na juma visivopimika. Na mbao na mawe vivu uzaja gezera. Unahenzea kazi wanji asongea mawe, mafunde ya kujenga, mafunde ya mbao na mafundi anje ya kila aina. Mario na ujuzi wa dhahabu, fedha, ngandu na juma. Vikara rungararo ihende yo kazi na Bwana nakalaunga nawe. Ngonya Daudi akalagizwa vilongozi wote Israeli mamsaidie mwanawe Selemani akiamba, kwani ya Bwana Mlungu wenu kaunga nanwi na kwani kampere dheri pande zosi. Kwani watu yo inti ye wangiza mikononi mwangu na yo inti itini za Bwana na atue. Vikara mbozani akili zenu na mioyo yenu imumale Bwana Mlungu wenu. Rungararani na mjengero hatu hairi hawa ya Bwana Mlungu. Ili rosandukura kilagane ra Bwana na jo vya Mlungu virefeka iza nyumba ndio jengwa kwa utu wa jina la Bwana.